Hello, gagayam sa balimanan, napakasaritaan ti mga ganyo dito drama ama ng biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Nga makablawa mampay ni Domi First Salvador, Avery Presley, ni Rodaline Estrada, dita Tuba Benguet. Manipod man nga rod kanikab sa Lilia sa napudno nagan tintay patangatang ita. Kastuiti ko nana, dear manang biyanang, sinarak ko ti lubong ti social media. Kat may saak mat ide kadagiti makunkuna content creator. Nalaos ti kinaragsak ko tabayat ti panagbablog ko, imado ti followers ko. Ngam gapo iti daytang imatumat ti purwak. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Tadtaman pa nga nakalagip siya kabsat mo nga nagpasyar ito'y balay, Bini. Saan lang umay agpasyar ni Susi, Lilia bakit? Umay pa na makipagnaan dito balay. Tawan trabaho ran. Isungawan pag-abang na iti pag-abangan na balay. Ne, apay nga awan trabaho na ngay. Inekat da. Baka mat nag-aramid nga min itihan nga may parparbang, iso nga inekat da. Saan da nga inikat? Nalugi ti kumpanya pagtrabahuan na. Saan na apektaran da kami na trabahador? At di istambay nga rodan. At sapon dumar lang iti pagtrabahuan na. Makipagnaad pala dito balay, takaasimag. Nuawan gaya man trabaho na apay nga hampay lang agawin di probinsya. Di naman kayat. Dito yung mati kayat na pagnaadan. Tamumat, ulila kami na itikapsat ko. Awan mo't sangpatan na iji probinsya. O niya, mayat ka ang makipagnaad pala ni ading ko dito balay, Lilia? Katuwanan na. Si kamat lang mati masursurot nga kan kanayon. Urahan ko nga kayat mo mat. Awan mabalin ko ah. Lilia, di ka kumagim imot. Tatulong tan itikapsat ko na ito eh. Kasi mat, awan sa bali nagbinadang no saan na kami ngagkapsat. Uwanan. Ay na, diya ko nakgarod. Uraan niya ti ibagbagak, si kanto matlang ti masursurot. Iso nga awan mabalin ko. Pasensya kan ipag lumakipag naadak pala dito'y balayo. Madlaw ngamin adi mo kaya ti kaadak dito'y. Ngam papuskula kun ati rupa. Tawan mo't ngamin sa bali apag kamangak. Ay, han ngamin nga mapukaw ito'y panunot ko ti impakpak itayo kanyak iti kalabas. Ididamdam mo may kanimanong mo. Mamadlaw ngamin nga handak nga kayat nga para kanya na. Mismiso utandak idi. Handak nga kasasaw. Ni, saan mo't alilya? Nagbidot ka iti dayta nga atap mo. Ay na, aminam ka di ngamin ang susi. Hangkan nga gindadalos. Duwa kayo kanina nang idi. Handak nga kayat nga para kani Bini. Mamadlaw ngamin nga dyan ex ni manong mo idi ti kayat yukat nga para kanya na. Amo ka? Ibagbagayo idi nga inagaw ko ni manong mo dyan ex na idi. Ngamtag pa isukat. Ay, siyak ti talaga nga lab ni manong mo. Iso nga siyak ti inasawa na. Ipag, atap mo lang ang dagita. Tapara kada kami. No asino ti kayat ti kapsat ko. Kaya't may matan Plastic kakit di ah. Ipag. Ay, pasensya kan ngam tatala nga mairwar ko ti sakit tinakam ko nga na bay, bayagan nga induldulin ko. Iso nga, hanak mat siguro nga mapabwasol niya. No apay nga kasto ti panakisamakan niya. Tane, ado ti nakasakitak iti kalabas. No adala ko masabali apag naadak. Pumanaw akon manong. Di ka kumagpa-apektar iti ibagbaga ni ipag mo. Amo matakas niti ugali na. Saan lat tagayam ang nagbalbaliw ni ipag Lilia? Isulat na ti ugali na. Man nakiapalat na. Ang damat nagbaliwan na. Nga malagip na ngamin tinapalabas. Iso akas jay. Normal matlati kas jay adjar mi ididamo Tagpay sumat nga inagaw na kay tisigod a girlfriend mo. Saan? Nakidtot kami laangan itiday dinanang. Tasabali mo't tantin kasar mo. Bye-bye andatan. Di mo balik sa na kita. Tama nga nung mangag na kanipag mo kat adda makaungat. Aw-awatom na tako man ti ipag mo. Ay, ala sana bale, kano makasapulak manan iti pagtrabahwak. Lumasin akton iti pagnaudan. Agabang aktumanan, manong. Nay, papanamlil niya bakit? Nakasukat ka man. Kat mapangkumanan irwar dyan sweldo ka. Si marakan ije bangko. Sweldo meti.
panag-vlog mo. Katul! Anya pa kumati sa bali nga pag sweldo akat di tala ang mat. Talaga, akaalam tag-vlog Bigla mat nga manuti followers mo, bakit? Kat siyempre, nalayngak namin nga ag-vlog. Ay, ado ate-ate wak nga ag-vlog. Nalak namin ng tekelete dagiyay viewers ko. Iso nga ado ti views ko nga kan-kana yun. Ala, itultuloy mo nga ta. Basta dagi tayo mayat ti i-vlog mo Sana kung kumporme. Hanak man nga isuro. Tahan mo nga amo ti teknik idtoy bini. Siya din, ti isuro. Kat veterano akon nga vlogger. Kasano, kat kung kumporme mat ipupos mo no nagduma. Kumkonforme nga. Kaya danto pa nga ilalike. Sige, inakon. Anyat kayat mo nga si daan tayo sa tigatangak. Kumporme? Nonya ti kayat mo. Isumot ti kayat ko, bakit? Hello guys! Adak manan ito nga agluto. Agluto tayo manan ti itlog. Tono tayo ti itlog. Kitaan niyo ti pamayak nga mangi tono iti itlog. Inya guys. Ipag, rumwarak pa yan. Tama. Anya kamat nga. Amom nga agvlogak. Mangdistorbo ka. Ha? Ay, sorry. Jak amo amadama ti panag-vlog mo, Ipag. Anya matdata nga. Imbagatahan nga live datoy. Hay! Baliwak man ang ti video. Sorry, Ipag. Pasensya kan. Hey, pumanaw ka man! Disturbo ka nga. Ipag, manungay mat ti masusweldong iti panag-vlog mo. Ay kat medyo dakal matbasitan ta dandanin ag million ti followers ka. Un nga rod, ado mat ti ag-vlog ita, Ipag. Mayat sakit di day tapag sa pulan Jak mat nga minan makasapul iti trabaho. Iso amabalin ka di tagpatulong kan ka, Ipag. Isuro nakman mat nga agbalin a vlogger. Ay, bahala ka mat nga mang diskubre ano anya ti pamayam. Apay siya kay di, andayan ang tultulong kanya. Awan mat, may masak nga nang paado iti followers ko. Kaslak pimpe man idi nga agpakpakaasi nga agayab iti mangi follow kanyak. Katkatawaan dak pa idi dagi jeta tao. Ibagbagada nga papansinak, nga agraramanak kanong agbalin nga vlogger. Anya nga itadtan. Huyo da amin kanyak, Ha? An may sahan mo nga bagay tagbalin nga vlogger tahang ka nga napintas. Ha? Naimbag kanya ka ta napintas ti rupak. Uray na lukmagak ta napintas ti rupak. Dati rupak lang matipak pakitak, han ko nga ipakpakita ti bagyak. Ipag, Han mo nga bagay tagbalin nga vlogger. Tahan ka nga na paraburan iti napintas nga rupa. Iso nga ibagbagakon kanyam. Agban banog kalaang. Pasensya mo ni ipag mo ading ko. Talaga kas ti panagsasauna. Awan preno na. Ibaga na latanti kayat na ibaga nga oray makapasayar iti pada na tao. ngam sa anak amaupay, manong. Pagbalinak dagijay akarit kanya. Ha? Kaya't kumat apadasan ti kumita iti social media, manong. Ay kat adakin ka aday ta ading ko. Ipurusigik man asuruan ti kas iti aramidan ni Ipag, manong. Tani, awan mat mas drakak at trabahon. Iso apadasak man mat iti social media. Barang dita ti pagswertyak. Nay, adda ti kalugaran mi a vlogger Kumusta, Lilia? Kastoy mayat na. Ay na, pumimpintas ka man. Talagang sabi maknang ka na. Damag ko anak kapatakder ka kanun iti baro abalayaw. Ay, when nana. Kaya tagpabarato ka man nga rod balasan ko. Uray merienda lang. Ay, katuan dahil tala ang aya. When basit lang data nga may kaysa iti kwartak. Mabiit lang niya. Na. Nay, ay na, nagadumot a kwarta da itan Lilia. Basit to pa yan datoy. Tanagastos kong jeda duma. Ha? Warasan kayo pa iti kwarta yo ano kayat yo. Datoy. Sagsasa nga gasot kayo amin. Nga istambay ito. Ay na, nagsayat. Kasta kumakanayon balasan ka. Ay, naglalayangan nyo nga ay. Tagtalang datoy. Hanan nga maulit.
Para manan kayo lang, ha? Gusto matan natin na minsan nga pa nang ilibre kanya yaw. Agruam kayo matanano kan kanayonan yawn. Apay, sino man nandiyan nagparada itasang o tibalay bine? Nakita sa nga ilida di ta karuba bakit? Kasla damatan siguro nga agparparada ita. Apay, impakadada. Saan? Baybay amon. Ta saan ta siguro nga agbayag? Naglalastog da matanan? Handa pa nga agpakada. Apay, anyat paglaslastog da? Bayadak to pa itibiyag da kita nga tatao? Unay kamot ng Lilia. Di kamot agsaw iti kasta. Nagalas mo ti panagsasaw mo. Madi iti kasta. Masursuro nak ngamin. Apay, handa nga mo nga blagara. Anda ko mati pa kinaigan dahi tayo ti panagparada dahi ti sango ti balay. Ni, apay nga kumananta da dyan nga asuse. Ay na, agbid video iti upload na. Padasan na kanumat ti kasi kararamidam. Kat, anya ti upload na dyan kansyon na. Katuan mayat mat ket de, ta damat talento na nagkanta. Anya ti amo tayo, no pumatok. Kat ano ti agbuya. Agraraman matgata nga kabsat mo mat. Baybay am kadilatta. Oray saan napintas ako namta, napintas mo ti buses na. Mano ti followers mon, sose? Basit pa ipag. Nagbayag mat nga rod amanayunan. Ngam sana bale, umadun tulat na. Ay, awanan, agbambanog ka lang. Agawit ka lang ni Jay probinsya tayong kagmula iti tarong kan parya. Tasig sigurado pa nga adan to ti apetam. Ha? Hamo man nga ipilit agbalin nga content creator. No talaga nga han mo nga linya. Linya lang data. Aslamat itinegosyo Adakin linya itinegosyo adamat haan. Tulungan nakman ipag. Isuro nak itirumbang nga aramida. Tapno umadumat ti follower ko. Ay! Hindi siyak tinangrugi adayamat ng tultulong kanyak. Awan! Siyak lang tinagdisdiscover iti amin. Iso nga bahala ka mata? Ngam no kasta nga awan ta agfalfalo kanyam. Isardang mula anganan. Saan ipag? Diyak mapukawan itinamnama. Dardarep, depek ngagnanayon. Dagi. Ang tunaw! Yung kakiti sa Jelly na pa absuse. Kumananta kay tanga. Ay, anyamat ni ipag Lilian. Basta rugyak tag video, disturbon nak. Suse! Unyipag, mapanakon. Papanamanan bakit? Mapanakmanan ag vlog ije sa bali nga lugar Ag out of town nakmanan. Nay, magandan kay ti panagtutor mo Sapay awan kadwam. Ikuyog mo ni Susi tap na da kadwam. Ay, haanan! Si kakit di ko matikadwak ang madamat gamin trabaho. Wen, jak mabalintag langan. Nang rona no agpasarla ang tirason ti paglanganak. Sige nga ron, mapanakon tani. Awanan ti upload ko. Masapul nga makabidyo ak iti upload ko. Susi, kakit kitak ti followers mo Nagadumatay. Bigla nga rod nga imadumanong. Adda nga min nag-viral akantak. Kat day jalakit diti imadon ti followers ko. Nene, mayata. Maipakat ko itan ti talentok nga agkanta. Kan agputar iti kanta, manong. Wala. Alagaron, lalaingan pa Okay, agsusuldo kan. Una manong. Idida mo, basit laang. Ngam idikwan, imadumat laangan. Kastaya. Ay kat nasayaat nga rog aading ka. Kamaudyanan na, nakauray kamot lang. Wal nga rod manong. Ay, Oh, apay, anyat sensen na ayam kita bakit? dagitoy followers ko Awang pay sir binamat nga ado ti followers. Handamat nga buyan ti may upload. Maburburing dan sa matan iti upload ko. Aglalaok samot nga minti ipupost mo bakit? Kat may busanak mat nga ron iti may upload. Iso nga ore kumkonformatan Handamat tanunay nga buy-buyan ti ipupos nga panagtutur ko. Ay kat naumadamat siguro Anya mat dagitoy nga viewers. Haan nga matumtumpungan ti kayat damat.
Sapay makabanog ti kanayon nga rumrumuar. Ngamhandamat nga buyan ti maipos nga video. Ay, un kayam, di ba adu dagi dya manok tayo nga ni Teb? Ano pa Apay aya? Isuman kay diti content ko. Agparte ka nagluto akit ni Teb nga manok. Hello guys! Datoy manan datoy ni Teb nga manok. Isa manante, si Dan tayo tatangal daw. Buyan nyo ti kastak nga mang luto niya. Alsumak datoy, naidumdum mga luto. Istepot kayo lang itanya mga guys. Tarogyan tayo tagluto iti ni Teb nga inalsaman. Anyat linutom ama sinabakit? Adobo nga karne tinitib nga manok. Manok manay. Inal daw la amanukan ti lutlutwam. Kat talaga nga kasta ta ibalblag ko nga rod. Ide kalman, inalsaman, tin kastak. Adobo matata, inton bigat, itunok, kan ipretok ti daduma. Awanan, naibusan nagititarakan ta amanok. Ibusan mutan iti kabablag mo. Masursuro nakmat nga rod. Karkarumat nga handa nga buyan di man manok. Naggaset matibiyos na. Lukas ta nga awan nagbuya, isardang mo na Mang panunot kahit isabali nga i-content mo. Tanay, naibusan ti manok tabakit. Ne, apay nga adumatan ti followers mo ngam siyaksos eh. Kan oray views mo, nag-adumatan. Ay, kaya pa-upload mo pa lang ngam nag-adu nga dagos ti views na. Apay ngay, Diyak ka mo ipag. tinakaw mo sa mata namin nga daduman nga viewers ko, iso nga awan ng tagbuya kanya. Ay, diyak ka mo day tang ibagbagam ipag. Awan amog dita. Agtutulad ka gamin. Kinumpetensya na kon, susi. Tuladak man ti content ni susi. Apay, iso na lang ayate kaya natang kansyon. Kayak mat Ay, ag-practice akman. Ta ibidyok no madamdama. Nagrigateng biyak ko, tiyag may sa kan kanayon lang nga maililiwak kanyam alang aruden biyak anyo dyan Okay, dahil binilag mo, kasi ka, tanay, tudo. Diyas kay matanan nagkansyonak lang agurgurodan. Lila, ikatam lagi dyan pupus mo akantam, bakit kababain? Apay mat Out of tune kamot. Di mo pilitan ti agkantano talaga asaan mo alin niya. makapasakit kamat nga agsasaumat. Adang awan mang buya ka dagiti upload mo no kasta. Ikatam lagi dyan, kababain. Hangko nga itulok nga lumba anak da dyan nga ipag ko. Imon unak nga dayo nga maiso na. Ngam lumba anak din. Adumatan ti followers kan viewers na. Ay, masapol nga mang panunutak iti kakaiba nga content ko. Tapno ag-viral. Kat umadumanan ti views ko. Anyamot dagijay ipupos ni baka mo bene. Agkakanat, tilain inuman na mutun, kan na. Pati Scotch Bright apag inaw, nga rusngusan nan. Kanjay kalding yaw, babaw na. Ni, jak amo na taan, ana. Jak namin nagluklukat iti cellphone ko pa eh. At dapay tay tiniliw na abilit. Ingkulong na, sanang tupat si Ethan. Anya ngay kanuday jay. Anya, nagloko ba't niya asawa ko? Adong nga ron timangkat katawa kan kwa na. Agkakanat kanote pupos na. Kaslakan mabagbag titan. Ay, hanman nga siya ti isuroyo. Apay ako mga ikatak dagijay nga post ko. Kat pagkwarta ak dagijay. Imma doon to pa yan ti views ko. Idi kakasjay ti ipupus kon. Wan angam amangan lumadaksan kay tikas nga ipupus mo, bakit? Bye-bye anak ka di. Awan pa kadaksak ta. Anya ko mga imat.
Imbis nga maragsakan ka tay maduman ng tagbuya itapulot ko. Handa ka di nga pakibibiyangan. Ang Mukhtar Aramidak. Bini! Bini! Agreean ka man! Abaya, nakasapsapa. Bini! Awanan! Ada ka no matan violation ko. Hana ka no nga agsweldo na iti social media. Ha? Kasano dato yan ngay? Sayang jay sweldo. Sapay dati hang kuha na lang ang sweldo. Sayang day jay. Kumusta nga iti violation mo, Ipag? Ay, awanan. Hanan nga naisubli. Ay, sayang day jay. Sapay nag-adon ti followers ko. Alakit mangrugi ka manan, Ipag. Nagrigat mat ti mangrugi manan. Makapaupay mat. Makapadismaya. Sapay awan makukwarta ko. Tawan mat tanti pag sweldo Ikan ka, Ipag. Aha. Atoy. Kasusweldok idi kalman. Ha? Ala? Ay, thank you, Ipag. Imbag ka pa Sorry, Ta, pinapaay ka, idi. Inupay ka nga nagpursigi kalad Nagbalinak pa nga palangwad iti kalabas. Feeling ko katkasla siya ti kabaknangan iti lugar tayo. Han ko ninamna mga kasto iti pagtungpalan ti amin. Sorry nga talaga, Ipag. Ala, talaga akas na. Numaminsan, maipalubos adumtang ti panubok iti biag tayo. Tapno makaamiris tayo, Ipag. Kasla akla pimpiman idinapukaw ti pagsapula. Mababainak pa yan kadagiti kalugarak ta kunamlan asino ak idi kadakwada. Talimas tugak idinaandaanak iti ado akwarta. Ngam ita nagsubliak manan iti sigod ket napukawan ti ganas ko asumrek manan iti social media. Taurayanan wak marigatan ako namang paado iti followers ko. Ado tinaadal ken na amiris ko iti dayto akapadasa. Ano gayam na paraburan kay ti grasya, di mo pagpalanggwad dayta. Pagyamanam kit di kataginggat kabalam, tumulong ka kadagitag kasapulan. Aminado akmat kit di ang imato ti purwak, idi mado ti kwarta. Banaga pagbababawya. Alakastan, tigayim mo, Lilia. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Mana! Biana! Inyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Ipapaaymat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biana! Halong gagayam sa bali manan nga istorya wano drama ti may paay kada kayo amang tadling ni ngay iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Diego saan napod maanagan, tintay patangatang ay drama ita. Nga makablaawa mampay da Dominador La Torre, Jovelyn Legaspedita Isabela, kene Juliana Florage. Kastiman, di ko na ni Kabsat Diego, Dear Manang Biana, kapada sakit ipimanaw nga asawak ti padrama ka. Medyo nabayag ang nagdana kami ngam di kam naadaan iti anak. Iso atila na pampanunot ming aramidan, tap nagsikog ti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Kumusta ni insan mo lo, Auntie Panyang? Mayatan, kinablong abaga na. Bayat mo taon, Diego, kaanakan. Naimbagan. Naimbag man ta nasigod yung impailot. Una, kan naimbag ko nam, tanalaing tay mangilot dito lugar tayo. Aggagatil to mo nga umuli iti santol. Manyang ay, naspak di nagbatayan na. Di na mo anarukop gayam, iso anatinag. Di na pala kami sinukdal. Un nga rod naimbag ko maano na kutong. Sapay nagdakil tay bagina anaibaltog. Ngala, tinapatag. Naimbaganan di kasinsin ka, Wantay. Unay kamutin, Diego. Kunak mo adi kag baybayag ng dandani mo 30 minutos mo di ta store. Pasensyakan ba kayo?
Naranak ngamin yan ti panyang dita paraangan da, kat kinumustak ni insan mulo. Kahit kumusta ka nun di kasinsin mo, intaray dan sa amay di ospital. Saan nga di ospital tinang itarayan da? Ijayan ti mangilot tinang pananda. Ay kastaya, mayat nga ron tasan da pa'y siguro ang nagastusan ni Jay. Wala. Naimbag ko na, tadadayo amang ngilot dito lugar tayo. Tadagit tayo nagkauna amang ngilot dito, ikat natay damatan. Ta lalakay na ngaminag. Uwan nga ron Jak pa'y nakitkita day dya mang ngilot kahit ngam ko nadamot ang nalaing ka no. Iso aday day wanda. Wan ka no nga ron. Ngam jak pa'y napadasam. Isa jak amo no pud na analaing wano saan. Apay bireng, aging ka kadiita kat di ka pa'y agsikaw. Mano atawon nyo nga agdandan na kin ni Diego akanakak. Ngam di kay mo lang makabukulan. Ay, auntie. Pinadar siya unti na pan nagpa-check up. Sampay nga ron, auntie. Maamakak mo amang isingasing ka ni Diego. Tamang ano sa bali ti pagawatan na. Nasa isaya at matlaang agpa-check up kayo balasang ko. Ngamtay agururay kayo latan iti awan. Uno, padasam nga ta nga ipatal o tamatris mo. Amangan no na baba, iso amarigatan ka amakargaan. Kasaritak to ni Diego, ante. Noanyat ko na. Di yun ibaybayag tanay, mapmapanan ti dadyaw. No ibaybayag yaw, kasla apo ko yun tunti agbalin nga anak yaw no kasta. Lakay, anya nga iti makunam itin singasing na antipanyang. Anya nga tano padasan tatagpa-check up. Tapno amutan na niya tirumbang nga ramidan ta. Tapno agsikugak mateng. Masapol pala day tayo. Addan tulat ta ka rin. Gastos lang day ta. Lakay. Agjeta kakit day. Nakaluklukmag ka ngamin. Malukmag ang samot ng timatres mo. Kat sigud matakas to iti pamagik. Amang ano day ta ti makagapo no apaya marigatan kang agsikaw. Nita, siya man takin basulan. Di mo mangamin kay tagpa-check up. Uno mabutang ka, tamangan no si katayan ti diferensya. Mabuti nga sa asawam mat. Awan diferensya. Lakay, tulungan nakman! Diego, lakay! Ayam mo! Ay! Kaya nakadalupisak ka mo't natanita paglablabaam. Diyan makata, der! Naigalisak ngamin kat naligos ti sakak. Ay na, nagsakit ti sakak. Ala, kumpit ka kanyak. Oh my God, tatulungan ka at tumakder bakit? Aglaba ka ngamin kat agtutudong. Anyat na pasamak kang kabirain. Naligos. Ay, Diyan ka palan ti tumakder, lakay. Tulungan nak. ay saus, nakaroon sa mutipan na kailigos na. Ipan mula ngan ijay ayan nila kay tunay, ta ipailod yaw. May mayat no maipan ad agos, tapno saan amalamiisan. Asinaw ti agpailot ka na kayaw. Ni bakit ko tata? Naan ano aya? Naigalis kat naligos tata. Ay saus. Sapay nasakit ti maligaws. Kabalam ka day ti magna? Saan unay, tata? Masapul nga da mga sibay kanyak. Wala nga raw da asibayin ka antay ti day tasilid ti pangilutakin ka. Itangamin ti talaga apagil-ilutak. Ha? Saan adi ti ruwar, tata? Saan? Tamasapol asagrado ti pagilutak. Madi, no ado ti mangbuybuya. Wala, umay kan adeng. Uwan, tata. Oray siya kon ti mga lalay kan kuha nga umunag dita silid, tata. Siya kon. Asidaglaeng may. Agtugaw ka lang dita adeng. Ala, umay kan adeng. Uwan, tata. Anay. Nagtaermat gayang dahit amang nilot. Isunsamat nga karasubli na kita'y babakit nga umay agpapailot. Tanataer nga min dahit amang nilot. Saan mo't? Talaga laeng analaing, si kamot. Biring bakit? Kumusta ngay? Nabang aram ka kadimat laang? Launay alakay. Ay na, naglaing gayam ni Tata Tony. Iso na lang ta nagpudot iti unag.
Kita mo, medyo may garaw-garaw ko to saka ko. Ungang paisaw. Talaga gayam anala ini mang tuni amang ngilot. Di na tayo pa'y siningir. Ang datayon samot lang ti saan na siningir bakad. Tadi daduma anak panijikot nagbayad damag. Lakay, si kamampay lang tagluto. Kasladyak pa'y kabailan timag na. Nay, kunak man namayatayin bakad. Wan, ngam kasla di na kaya ti mabigla. Naskan nga inayad lang. Alang aron, agbuya kalat ta ditan, ta siya kung ti makamu nga agluto iti pangaldawan ta. Di mo puwersaan nga igaraw ta amang ano kumaraw. Agyaman naklakay ang panagkunak kasapulan nan sa ti second session. Ha? Second session? Naskan nga ipailot ko manan tapno nadardaras ti panagimbag na. Si Kaman, nanyat panagriknam. Kaano nga raw na mapantamanan? Urayin ton bigat manan Asan nga tan bakit? Adamot gayam aramida kita. Abunwak gayam na kita'y mulak. Apay no itantanta pa lang ti panagpailot mo. Mabalin siguro inton malam. Sapay nasakit manan ti sa kakun lakay. Masapul ang mailot adagos. Ang amala, aramidam latati ko ng mga aramidam takabailak mo ti mapangagmay maysa. Ha? Sigurado ka? Abangan no sumakit iti dalan. Saan? Tadamot tricycle. Saan anak mamagmag na? Alangarot Agandad ka. Abangan no maligos ka man iti dalan. Wan, di na kunurayin ang mangal daw tadyak amo na nyamanan nga oras nga gawidak. Jak amo na dumanan ti pila. Among matun ti kinaado ti tao ijay. Kurt, panganam nga rot ngay. Di na ka di pa kadanagan. Ado ti mabalin apanganan di ta, lakay. Nay, nagkapuam di ko. Di tama ni Storantay. Napanaggimatang iti bango sa pangrabyan mi kanibakit. Nay, apay, sumipngutin. Di kay pailan nakalutaw. Nagkapuak kami ni Gitalo nantay. Kat kasangsang putmut ni Bering. Napanmanan nagpailot. Saan pa'y anaimbagan aya? Kunak man numayatan. At ano pa'y basit ante. May mayat matlaang no mapadublyan. Tapno sigurado. Sa bagay matkit di Aywan, total. Agpapailot matlaangan ni bakit mo ijay. Apay no padasin nyo nga ipailot tay tiyan na. Tapno maisim pa jay matres na. Barang agsikog matan. Epektibo mo't lang at ta ante. Ay katawan tay kaspadasan anakan. Awan mo't siguro tidakas na. Kinapudno na lakay. Naibagamutan niya antipan niyang kanyak ti may papaniti day taabanag. Kat sikaman bakit nanyat panagkunam. Padasan ta amin awagas Kaya't ko ano siyak, barang agsikuga kun. Alangaron bakit? Mapanteng ton bigat. Uyugan ka. Kadan sa maramida mi jitalon. Ado kunak pa'y nga rod adalusak gemulak nga aba kan laya. Naruutan damateng. Kauray saklatan at imapan, takabailak mga ureawan kadwa. Ha? Sigurado ka? Wan, kan maburing ka mga lang agur uray ijay. Amumot nga do ti dumay dayo ijay. Alangaron. Angam no kayat mo, ibagak kaninanang takuyugan na ka. Ay saanan, kababain mo kaninanang. Amangan no adaramidan na. Saklatan lakay. Bakit? Dumundan ka man, Diego. Di ka man arakop ta nagdagaan. Ha? Nay, itaman pa'y akasta ka bakit? Sigud mo't analailo ka nga oray na dagaang ti panawin. Awan mo't apulos reklamom tunggal arakupon ka. Ay na, pasensya kan, Diego. Nabanugak ngamin. Kaya't kunti maturog. Awan pigsak nga umarakop. Ha? Nay, nagsapa ka mo't na nagdigos biring. Anda ka di papanam? Ay, nakagpailot Masapul ngamin ang mapasarunwan adagos ti pa nagpailot ko tap na epektibo. Ha? Kastaya? Alangarot Maring maadaan tan iti anak. Wana, patsyak nga iti mabiit, agsikuga ko, lakay. Ay na,
Mapat ganton ti tarigagay ta maadaan iti anak. Dalong bakit? Nalamin. Arako pa nakmamat. Nabayagan ang dinak inararakop. Ay na, nagdagaang. Kundi kan samo nagdigos. Nagangdud ka. Ha? Saan na? Ta nabanuga ka naggapo ijitalon. Ngamkit ni, nagugasak. Ay, liklikan tapay latagin narakop. Tama nga numasulisog ta. Ha? Man ano ko makitagasawa tamit? Saan pa'y kano nga ron na mabalin ita ko na ni Tune? Ay, tata Tune. Ha? Taapay ka no? Masapul ka no amalpas pa'y ti session ti pan nakailo ti tiyan ko. Adda pa'y 10 sessions. Nay, nakadumot a session day tam. Wen atap no sigurado ti panagsikog kunto, lakay. Kan tap no sigurado ti amin. Agsina tapay la iti pagidaan. Agkay datan to numalpas ti session ti panagpailot ko. Kat, kumusta nga ikaanakan? Nakabukal kayo ka din kindi bakit mo? Masikugan. Kasano agsikog at nagsina kami matan iti pagidaan antay. Ah, apay nga eh. Kasta kanumat ti patakaran di mangngilaw. Talagpasen da pa'y kano ti session ti panagpailot ni Bereng. Tapno sigurado kano ti panagsikog ng tao. Kasta aya. Ne, at dagayam kasta apatakaran na. Diyak amod ay ta. Unantay. Ay, kasla kayat ko na pagsardangan ngagpailot. Hanggang sayang ka no di na ilapas. Sa bay aklatan Sa pa'y adupay a session ti maarami dantay. Mabayag pa'y amalpas. Lakay, sana kamangal daw ita dito Iwan. Apay, papanamanin ayata nakapulis ka man na nabigbigat. Kat inak manan ipasimpato yung matris ko, Inaldaw mo't na mapan kaagpailot. Wan, tapno malpasan. Tapno makabukaltan iti anak. Sige, mapanakaon. Doon na, dumawatak man iti bunga manggayo. Ha? Ala, naganos pa'y dagita Bereng. Urayom mo't adumakal basit, ha? Awan ngamin makita ka manggay jay ili. Alan, na. Makapangpanganak launa yun. Uray bayadak no iso. Ala, nagbabasit pa'y laeng. Anyat makan mo di tangay. Mabalinday tan. Alan, na. Kakatayin ak una yun. Aguray ka. Aginaw ka din, Bereng. No kasta, adan ton anak yu kiniin San Diego. Ay, kwa. Diyan mo. Basta ikanak di tabunga manggayo. Isukdalan na ko, na. Ay na, nagimasan talsam na. Nay, kunak no asino ti malabsak dito'y puon ti mangga dadona. Si kamot gayam, Bereng. Ay, da kayo magayaman ti. Umay kayo tamangan tayo iti mangga. Agasam na ita. Kabailam akanan da ita nagalsam amangga. Nga uray awan asin apagsawsawam. Kabaglakan ti. Nagimas nga rod. Ay na, napagbigyak mo ilangan tingiwat ko. Aguray ka. Aginaw kan samot din, Bereng. Ay, diyan mo, ante. Saan na ka nagbinulan idi na palabas sa bulan, ante? Anya, ay sos, masikog kalakit din. No kaya't maukuyugan ka dita health center. Intag pa check up. Ay na-excited akong sika. Umay kan, intapon ka no pudno ang masikog kan. Ay na, Diego! Huston day tar aramidam dita. Apay ka diyan tay. Umasidag ka ngamin dito'y darasam. Walang tay. Apay ka day. Ay na, husto day tantagawitan. Inka kita hindi asawam. Madama manuti pa nagbakwar na ijay balayaw. Ha? Apay? Naggapo kami itay ijay health center. Kat positive. Masikog jay asawam. Ha? Agpaisan tay? Wen, nasurok ka nun ang makabulan jay inawon na. Iso nga agawid kan, taing kakitaan di asawam. Malapanawan kan, taing nakpay ipastor tay nuang may. Agyaman na ka. Masikugan di asawag. Ha? Agore ka? Masikog? Nay, kasano ang nagsikog?
Kat nasurok mo tan atalo abulan, adi kam nagkaida. Nanay. Kasano nga yan napasamak ti kasta? Mano abulan ng tisikog mo, Bireng? Nasurok ka makabulan, lakay. Anya? Kahit, sino nga rod ti amati ininawam? Ni, apay akas dati sa lunsod mo ngay. Si Kaa, asino pa'y kumangay? Ibagam tagpay so kanyak. Asino ti amatay inawam kunak? Si Ka nga rod. Kasano asyak? Kat nasurok at lubulan nga awan napasamak ti nagbatan ta. Ay, diya ka mo Ang si kamot na talaga ti amati si Kugko. Asino pa'y kumangay? Imposible. Jackpot yan day tabiring. Lading itag. Ngam jak mamati asyak ti akin putot iti day ta. Iso adinak alilawan. No di mo bigbigan nga anak tininawag di sanlaan. Awan na sakit abakrang ko. Papanam. Apa nga agim impake ka? Pumanawa ka. Tadi mo mga bigbigan nga anak to ininawag. Natangsit kan taamok nga dalalakin. Makamu ka Panunutan, ti kayat mo panunutan. Awan bibiyang ko. Ipudnom ti amin kanyak. Ibagam ti agpaiso. Bareng mapakawan ka pa. Awan ti rumba nga ipudnok. Anya kumangay. Basta pumanawa kaun. Dukasta, talaga apimanawan ka anakan. Oo nante. Pagpudpudwak no asino ti lalaki na. Ngam awan mo't may baga na. Ala, pudno ay ang atang at dalalaki na. Amang ano atap mula Kasano ajak agatap. Kat nabayag nga awan napasama kiti nagbaatan may. Kalpasan na nagsikaw. Ay, day talaang ngum kaslasaan mo't maaramid ni Berinti kasjay. May baga na kumatyag paiso. Mapakawan ko pa siguro. Ngam talaga nga impatangken na ti kaawan kano ti madi nga aramid na. Diego ka anakan, agpakuyog kami man ken kano awan papanam. Ha? Papanan tayo ante. Marigatan amag na di kasinsin mo, tanatumbay din nagbasketball da. Jakbet ka bailan nga ubaan. Iso asi ka tinapanunot ko apagpatulungan. Sige ante, kuyugan kayo. Ay, agyaman na kanakan. Nakadanon tayon dito'y pagpailutan tayo. Naimbag tanda ka. Awan na nyaman na ante. Iso na lang ta agpila tayo. Ta ano man ang ti tao. Wan nga road. Asino pa'y nagitawan ti number na? Umasidaglaan dito. Ha? Ha? Nibiring mo't ay jay ka anakan. Apay nga da ditoy. Ne, isumot ti para awat iti number. Bakit ba ti number? Simrek nga tangag trabaho dito. Tsak amua ante. Insan, nadamag mo ka din ti may papankin ni bakit mo kan Tata Tony. Adun ti mangmangag ko sayang gusang insan. Ngamjak pa'y napanagnakan. Pudno day di adamag insan. Ngamin, nakita mi amis mo kin nila kay Kuy Jay Ili. Nagkuyog na, kat naglailo da iti tunggal maysa. No kasta, talaga amapanan ti atap ko. Kat nalabit, na di atone ti ama ti sikog na. Nubilang taagsubli ni Biringkan ka. Awatem ka di pa'y? Tsaka mo insan. Narigat agsaw iti patapos. Tsak pala masungbatan tayo ta. Naglabas ti aldaw, bulan kantawan, ngam saan na nagsubli ti asawak kanya. Binaybayak matan. Jakon nagdarom nga uray adu ti mang sugsugsug kanyak ngay darom ko kano ida, ngam binaybaya akon. Iti sana nagbayag pimanaw dan iti lugar mikat awan matan damag ko kadakwada. Aklonak anasakit ti mapanawan iti asawa, ngam nasaksakit no kadandanam alipliputan na ka. Iso abinaybay akon, inawat ko tigasat ko. Kat ita na kay liwliwag akon, kat nagasan ng tisugat nga impalay ti asawa kanya. Alakastan, tugayong mo, Diego. Alagagayam ditan tinagpatinggan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Ipapaay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos ti mang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa.
Baro man na drama, wano pa kasaritaan ti mga ganyo ita. Amang tadliw-liwa kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat lito, san napod na nagantin tay drama. Ngamsak may na makablawa man pa ni Gretchen Serkinia, Flor de la Cruz dita Isabela, Nelson Aquino kani Pipito Ugay. Kastiman ti kunani kabsat lito. Dir man ang biyanang. Ibagbaga dagiti tattao a polemika no ti atidog ti biag na tagtawanan iti 98 nga agpadpada dagiti tadakkel mi. Napigsada pay laang iti kastatawenda kan sandang agkabaw. Kasta unay apan ang bantay ko kadakwada. Lumabalin pasiga na sustansya ti kayat kung ipaunagda tapno sanda pay amatay kat maabot da ti tawenda a 100. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Adjay derwara pok. Nakatugaw idayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdengdeng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti pa nagkita na. Malain kaya ba nantag sasango tayo na mga awan. Ayan ni nanang mo. Ingka mataya ba na natamanganan. Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kasta aya. Ay na, paspasensya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ta. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wala nga nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kami. Awan saksakitan may. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may. Kani apong mo iday. Iswa na salon at kami. Un nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kin ni apong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak man, Elma. Ayan da na ng kantatang. Adada iti kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo Ay, Wine. Antayin sangpet ko nga agdudumaan na teng ken prutas. Presko na kita, oy. Naimbaglaasi da inda apong mau. Agyamanak, Uncle. Apay, anyat linutom amas ni aya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag si daam inay ti karningay. Mahay blood da Nateng laeng ti rumbeng ay pasida kadakwada. Makasidsidada kano ngamin iti karne, Uncle. Tapasig kano ngamin anateng ti sidsidaan da. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di ka matagpampanunot, Elma. Ha? Isong araw na matidog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matay dan adi na oras. Sayang jay 100k kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay ti sabani amasida. Puro anateng tinutuwam. Bay amjikar na ita datayo ti mangsida. Kanayo laktan agulay. Karne ko mahamet Apay kayat yun ayat ti maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kastatawin yaw. Basikla panagurayan, 100 yun taon. Apay, di yung kayat ti 100,000. Sagpaminsan lang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami matiti karne Oray sagdudwala agarrat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Pag nateng kailatan, kan ag-exercise kayaw. Nakapsut da apungan, Uncle. Didan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang, nagpensyon kayon? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay. Kaparay ti maintenance may kanitatang yun dayjay.
Di ko na yukit day. Anda paborito yung anak. Nilang sunyat yung numnumari ti kwartayo ka ni tatang. Saan kumabot akas ta ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almanengket ti kwartada ng kantatang. Para kadakwada laeng dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Ket ni Elma tagas-gastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kantatang? Paggatang daa iti maintenance da. Puno, ti ko na ta, lito. Ayaw gayam Sonya. Saan man at ilay paspasidayo ka dananang kantatang? Kakaisuna, anasalun at da. Pag sidaan yukit din, hindi makapahay blood. No, dada kasama pasama kanakwada. Da kayo nga agina at yakin pasol. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatang agmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagida, tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikat ikarigatan da ah. Awan na, nakarakaro ako mapsot na no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumbay jay community center. Kuyugan kayo to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo apong. Raraom, ikanak man iti datlom apo. Mawawaklaw na. Mabit lang nga pong. Apay kasi napambanog kayo. Ako, yan na, sakpan iti danam. Siya na nakabalan ng iti sakap tagodang. Mabit lang ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Tila na asyanan kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Ida agawidak. Awan mo't tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day akam satyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarod almanen na ngamin ti 100K ang maawat to da apong mo numadanon da ti 100 atawan. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Ala na nanang, pautangan dak takasapulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko, anak ko. Naigatang mo kami ng nil, may ti vitamins, kan pang maintenance, may tay nabatbat ya kwarta. Imot kayo kit di ah. Itaak lang, umutang ka na kayo. Hindi yung pa'y maited mo. No adala ang kwarta, ikan ka Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang inton sangagasot ti tawon yaon. Ha? Nay, di kayagkad. Taado mo tirigrigat ko ka na kayo. Gumurak na kontrandak. Malawanan. Sana dayta ti panggapwam amang gurgura ka na kami adadakal mo. Alam tulad ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak. Ta bayadan tayo ito no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo kanitatang, iso 200K ti utangag. Adda mok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya ti kwarta. Basta napatag ti pangusarak. Di yun amoy. Ay agungat laki din ni Ilma numaman na dayta. Anya ko ti bibiyang na nga ilma. Itaaklaan mo't nga gidaw ka na kayo. Iso na ngay. Agnumnumar da ti pensyon yaw. Takabalayo kat nga rodina. Saan da mga daw-dawat? Ikan da kami pakide ti kwarta me Talang aruday. Di yung liplipatan ti mapanagsumba ha. Kan agjaging kayaw ti bigbigat. Para matlakad na kayo na itatap no umatindog pa iti biyagyaw. Umayak man niya. Nananang kantatangay. Agboy-boy ay TV ni nanang. Nakaidamot ni tatang. Ay katumunag ka akabagis. Agyaman nak.
Nanang, nakarupat ka yaon. Hintay ag sumba ita, saan? Masagutak arumwa, lito. Mabanuga manan ngagsumba. Ay namanong, saanan akabailan titultulang dananang kentatang tikasta. Kitaem, kedandani saandan amakabangon idi pinagsumbam ida. Nabigla lang kibagida ang nagsumba. May ruamdan to ah. Nasing manay. Ay, ang kapsot kami lang aruna. Di pa paaramin niyang kalmo alitaw. Ang kapsot kami ay may kanagitikan kanan may. Makaumati natang. Di kayagdanag lolo, at dalinutok akarni. Inlasing ko lang dagita nateng tapno saan ama overcook. Ay na, kunak no awan. May imas kumanan ti mga no kastoy. At damanan karnen. Apong! Nanang, umay kayo dito! Ni Apong Pilaw! Ni apay ngatan. Ay, hindi kita anjapok. Nonya di pukpuk kau na. Ay na, pilola kay. Apayan nga pinanawan na kon. Kasano agpaitan ngay. Lola, huston. Nagpatinggan ti panagbiag ni Apong Lakay. Ay na. Aklunan tayo na po. Apay nga, yamin na ibay ano ni tatang. Deh, apay ngay akas tati sa kabagis. Kasanon kay di inutang ka. Binaybay anyumot na ni tatang. Sa payo madanin ti kasangay na. Apay nga yan yung intaray i hospital. Kabagis, saan mi anapakadaan ti ipapatay ni Tatang. Tabigla ti ipapatay na. Linibasan na tayo. Kasano nga ruta nga ay? Sa pay 200 kay di inutang ka. Eksakto iti maawat na kumaka ni nanang. Nekat problemam daytan kabagis. Nagkuna ngamin nga umutang ka iti dakkel agatan. Kalpasan na, da kami ti pabasulam. Oh. Pilola kay koya. Ay, orayan nakta kayat konti sumurot kan ka. Ay, saan pa yan nanang? Saan pa nga itaa? Di kay pala sumursurot ka ni tatang. Urayan niyo ti kasangay yaw. Ag-birthday kayo pa ay. Saka ito aginana, no kasta ti kayat yaw. Nanang, mangan kayo kuman awan sapay impapaunag yu manipod iti kalman. Agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo. Ay, hawan ganas ko ang mga nanak ko. Mailew kan may kawa kitikawanan ni tatang mo. Hingam diyo kumabaybay ang tibagiyo, nanang. Di mimot kayat apatida kayo kat mapukaw mipay. Sud niya anak ko. Kailew ko na yan ni tatang mo. Nanang, ayan yaw. Adda dito'y ni nanang kabagis. Agsangsangit manan. Pinakan yaw. Saan pa'y nga rod, tadi namot kayat. Andan sangpot ko amakan. Siyak tinangluto iti dito nanang. Dinengdeng. Sinagpawak iti tinunong ikan. Basad sa duta ko nagbibiyag. Nabanog ako. Ay, saan Mangan kayo. Tapno saan kayo ako mapsot. Awan ganas ko amagan. Kaya't kumatan. Taginan na. Ngala. Tasubuan kayo langan. Masapo lamangan kayo. Tapno napigsa kayo lata ka na yun. Lola, aldawan. Di kayo mo ila bumangonan, tamamigat tayo kuman. Nasakit, ti bagbagik. Kasladyak kabailan ti bumangon. Kurang pa'y titurog ko. Kaslay naldaw lang na mapuypuyatan nak. Amangan no agsakit kayo iti kastangar aramidan nyo, Lola. Manun abulan sipod idi natay day di lolo. Kaslaawan mat gaganay gayan yun nga agbyag. Awanan talaga. Kaya't kung ti sumurot ka ni lolom. Di na malay nuring aminan day lakay. Ni, saan pa'y kumaalula?
Sapay makabulan laangan kat agkasangay kayon. Diyo ka di kayat nga iselebrar tayo ti kasangay yo. Intay to agpasyar. Intay agdigos ijay baybay. No madanon ko ti kasangay ko, pagyamanak iti apo. Ngamno saanan, awan problema. Nakasagana ako na mangipulang iti biyag ko. Apay, baybayan yun samot ni nanang. Saan mo tasigo na kasta? Kim mo tong matan? Ay na, uray kasano ti panang taripa tumikan kwa na. No talaga asumukon ti bagina. Awan maaramidan tayo manong. Bakit launa yun ni nanang? Ay, sana mabalin? Naskay ngagbiagpay. Uray palpasin na lako mati kasangay na. Kano dinan madanon ti kasangay na. Masapul nga aklunan tayo Amok tumula sa bali ti pinsar mo. Iso akayat mo pa nga umatidog ti biyag ni nanang kabagis. Aburido ak nga raw. Sing-singirin na kung di nakautangak. Kat basol mo Apay ngamin nga imutang ka. Kat di mo amo ti pagpatinggaan ti biyag na nanang kantatang. Iso nga raw, adiyo baybayan ni nanang. Papigsain tayo. Muno saan? Hintay na ipakonfine na ni hospital. Apay ko mga ipakonfine tayo kat awan mo't sakit na. Tapno madextros tanay, di mo't manganan. Nakarkarong agkapsot din nanang ije ospital. Isong agtalinaid laeng dito'y balay. Itaman pa'y ajak makita ni nanang dita teres ti balay da sunya. Sigur mo, tano kas nung agsapak at nakatugaw ang nakasikawil dita. Manungaan daw lang ti palabsan. Kasangayon ni nanang, mambayadak ton ti utang kaw. Oray kagundwapay lang Inikandak iti pawayway aging kain ton Sabado. No jak kano pala makabayad. Idarumdak ka raon. Tata dito! Tata! Kumusta nga niya apong sining? Naggapo kayo sa ospital? Hospital? Sinaw tiyan da ijay? Ala! Nukasta? Di yung pamaw? Kano yung taray na sa ospital ni nanang yaw? Tadida ka numaraing? Anya? Kankasla na ibagada sa anan nga gang angay. Anya? Sana mabali na matay ni nanang ko. Sige, tama pa na kay hospital. Ay, awanan. Talaga nga impulang batan ni nanang tibiyag na manong lito. Nanang, apay ngay pan mo matayin. Apay ngay di mo inuran ti kasakay mo. Talaga akas na, uncle. Pagyamanan tayo kiti, Tanakadwa tayo pa'y iday tinabayag apanawan. Ngam kasanuak pa itan ngay. Awanan, tay namnamag akwarta. Nagdakkel pala di utang kaw. Saanan nga iso ti panunutan nyo, uncle? Tinapatag, naginanandalola kan lolo. Pumayak man sunya ka bagais. Nagsapa kamutan nga imay. Ala sa ispay lang iti agsapa. Ala, sumrot ka kabagais. Kasanukat pa rin dakmat asingiran na ganyan nakautangak. Stressin dakmat lang na yun. Iso dito man pala balay nyo ti paglimungak kabagais. No jemot balay ti paglimungak. Awan kanak naglimang. Naimbag dito itaado ti abasto dito balay yaw. Uray agmalmalimak nga gigyan dito unag ti balay yaw. Ay, basol mo matlaang apay kasta ti mapaspasaramita. Nagkunang amin nga umutang ka iti dakkel agatan. Kalpasan na, awan gayam pagbayad mo. Wan nga raw. Naita ti dakkel akamalik kabagais. Tiamok namin kat mabayag pa matay dananang kentatang. Ngam bigla matin anatay da. Agtrabaho ka ngamin. Saan ka amang namnamalatan iti kwarta ti sabali, kabagis? Angam nang usaram aya iti kwarta nga inutang mo. Kwa? Impustak iti palot. Ngam naabak. Makitam, sugal pa'y gayam tinangipanam iti inutang mo. Uray ko man no inggatang mo iti sanikwa. Tapno adda mo ila kumailakom apagbayad mo. Ngam saan mo? Agbabawi ak kabagis. Ngam naladawon ti amin. Nasakit ti ulo ngagpanunot. No pangalakit ti pagbayad ko. Agpaibalodak sa lagan.
Ay katadakan ka day ta kabagis. No talagang awan pagbayad mo, kapilitan na kasta. Tano siya, awan maikarik ang maipautang ko kan kaakasta kadakkel tigatad kabagis. Iso apasensya kan. Tiamok talaga ang mabalod akon, tawan tiamok ka pangalaki ti pagbayad ko iti nautang ko agatan. Ngam nagpakpakaasya kabayadak ti utang ko iti binulan, kat ti pagyamanak na siyanda kanyak, kat imanugot da iti kidaw ko. Ing kagumaak nga ron, tinagtrabaho iti construction nga uray lakaya kon. Tapno dalat ta pangalaak iti pagbayad ko iti utang ko. Alakastan, tugayem mo, lito. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y darama tayo. Manang Biyana! Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Darama. Salamat kada kayo amin. God bless. Iti Tunggal Maysa. At di manan tigayam yo Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Pakaragsakan launay tigayam yo ti makipagkadwa manan kada kayo nga agbuyak kanagdengeg. Iti baro a drama amay patangatang ita amang tadliw-liwa kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani Kabsat Martina saan napod na anagan tintay patangatang ay drama ita. Ngamsakbay na? Makablawa man pa ni Jenny Gambua kan Rolando Gambua from Atasha dita Balawan, La Union. Ni Marites Rufino dita Singapore from Benguet. Rose Domingo kan Domingo family dita Alicia Isabela. Kastimanti ko na ni Kabsat Martina. Dear Manang Biyanang, adadwa at tagibi. Anak ti kabsat ko ngam gaputan na sa padaan na ulila, siyak tinang padakkel kadakwada. Ket numabalin jak kaya ta makiasawa kan mga sawada. Tapno lalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. No kasta, maidistino kan dito lugar tayo, Manong Willie? Wen, viro natin ko. Kamaudyanan na, nauray kong matlangan na ito'y. Ti maidistino ak dito'y, tapno agkakadwa tayo manay. Imbag man ta nagtalinad ka single wilay. Awan pa'y nubyam. Awan nga ro dante. Mabainak mo't ngamin nga agaram. Nasaya at mat. Uray ti kabsat mo, awan pa'y nobyo na. Agtrabaho kayo kiday. Agurnong kayo para iti masakbayan nyo. May mayat pa'y. Wilay, kaanakan. Nagawid ka mo't gayam. Walang kal ninito, naimbag nga orasyo. Anda kayo matgayam dito balay. Pinagnad kun dito'y balay ni Uncle Yoani nito. Ta at least, mabantayak dito'y. Tanog na, DJ Kalkalapaw na kanayo na mabartag. Ta kanayon damot adagasa na mapanaginom kas kadag sugal. Kastaya, ante. Nagbalbaliw akon, kaanakan. Inidya ko, dagiti bisyok. Ay kat nasaya at ano kasta, uncle? Kung namata da ka mang bambantay kan ka ninitaw. No da mga wiskan ka mapanaginom pagsasawa ka dago sida. Isa di mo sublyan dagiti bisyom. No kayat mo nasaya at kakanyak, ah! Papanamwilay, nakasukat ka, Mike. Inak man agaram man tay. Padasek man mo ti agaram. Ada ngamin sa nga ilida na naberta abalasang. Nagpintas ante. Kaanakan na kanureje ka. Ayawan tagaram! Ha? Ante? Nagkunang agaram-aram ka? Di ka rumrumar dito balay. No agaram tumalang ti gagaram di tarwar. Ha? Ni, apay nga yan te. Imbes na maragsakan kayo, ta agaram akon. Manutawon kon, ngam itala makapanunutak nga agaram. 30 ako nante. Malakayan ako na baro, no jak pala agaram. Bastawan tagaram! Di naksukiran wilay. Di nakpagpungtutan. Pangasem! Mas daawa ka talaga kanya ante, Viron. Apay ngay, aparitan nak nga agaram. Katne, lumakaya kon na baro. Ay na, di kan mas daaw, Manong. Tauray siya. Kasta tir aramidan na. Paritan nak nga agpaaram. Katni, bumaketak mat na balasang. 28 ko. Anya? Katno amin nga aggandat nga agaram kanya kat pagsasawan na. Agkakasakit asarita ati ibagbagana. Inton kwan, maupay matantay agaram ko makanyak. Iso nga ita, awanon uray may isang agar-aram kanyak.
Nag-back out da amin nun. Anya? Apay nga yan, kas dyan ni ante. Di nakit din kaya't ang maaddan tayo di bukod ta pamilya no bilang laang. Mangmangag ko ti pagbagayo at Willie, Beron. Ha? Mas daw ka, Willie. No apay ajak kayat nga garam ka. No apay ajak kayat makiinayat kayo iti kabsat mo. Ante. Sakbay nga ibagak ti makagapo, kayat ko pa nga ipalagip kada kayo. Amanipod na tay ti inayaw, siya kon tinang padakkel kanang paadal kada kayo. Iso akasla siya kon ti inayaw. Anak, ti pangibilbilangak kada kayo. Iso nga damat siguro kalba nga kamang istrikto kada kayo anya. Adamat na kami nga gabsat ante. Amumin kinasayaat kan saan. Kan bumakita na balasang ni Veron. Lumakayak mo na baraw. Uray agbaak kayon kay kayat ko pay. Tapno agpapada tayo amin kadang kalyo aninito abaak. Ha? Kitaan niya o jay inauna kapsat may. Pinanawan da asawa na tanakilalaki jay ipag may. Na-stress jay kapsat may. Aging nga nagsakit nga isuntim patay na. Jay may kadwa kapsat may ni Antiyo Asileng nakakaase itidan na tibugbugero nga asawa na. Pamigatan, pangaldawan kan pangrabyan na tikabel, nukas jay nga gapada. Sa jay natayan nga inayaw, linoko ti dwa lalaki, iso nga agduma ti amayaw. Auntie, Iso adidak mo siguro mapabasol, no apay akastuyak. Ipatpatag kayo akakaanakak, wano anak ko kunak manlangan. Iso ano mabalin jak kaya may tulad kayo kadagiti ante kan uncle yo akakabsat ko. Ika, pilyan mi atay na singpat nga agbalin nga asawa mi ante. Ay na, awan di kasta. Man-mano tinasingpot dito rabaw ti daga. Agin sisingpot iso, adaw. Narigat ti sumapol iti pudpud no nasingpat. Iso na sa isayaatan ta ag-play safe tayo, anak ko Agbaak tayo aminad. Kasta nga raw ti ugali ni Antiyaw. Sakto pa ay. At nainarem ko hindi na panatawain. Kakaiso na nga inaklunak. Tiyambok makasawa akaon. Mga pinagsasawan nakit din yan tiyaw. Pinabainan na dyan nobiak. Isa pimanawain. Isa manipuli din. Diyakon nagaram iti sa balay. Sayang nga rot ano kasta angkal. Wan nga raw. Kunak no makabukilak matay iti bukod ko a pamilya. Tapno ada kumamat anak kaw. Oray duawon no talaw. Manutawan dyan nagbalin anobya yung ngay angkal. Katawunak matkit day. Anya? Makaanak pa nga raw no bilang lang angkal. Ay saan ata nagtulag kami na mangampon kami to iti ibilang mga anak may. No agasawa kami. Sa bagay, ang sayang ata nagsina kayo ng kal. Wan nga raw. Iso ano, malagip ko ti ex ka. Masayangan na ka talaga. Sapay napintas mo't day Jessica. Uray senyora na padak, napintas lata. Nagsipukal ti pamagina. Baby face. Kanur ti boses na, saan pa'y amadlaw abakay. Ubeng ti boses na. Kasla boses tagtawon la iti 30. Oh, aya. Ay, sayang nga rin talaga, angkal. Ay, wala. Angam, awan mabalin kaw. Tanimot nga rin antiyaw ti pagtataudan ti kankanag. Awan mo't nga rin trabaho. Kababain mo't ano tubngarag ti kayat na. Nakadepindarak lang mo't kinkwana. Asino dagi jay lalaki di taparangan, Beron? Auntie, umayda ka no agpasyar. Naggapuda ijay bangir a barangay. Anyat pasyaran da dito nga, ikaw ang tourist spot dito Makipagpagayam da ngamin, auntie. Iso apasyaran da kanu. Kahit makipagayam ka kahit, anya ti sumaron no dita, syempre agaram dan. Ay, di ka gararamid Beron. No kunak nga awan nagpaaram, awan. Auntie, Kunak mangagbaak tayo amin.
Ngam, ante. Ni, hawanan dado pa ang ngam-ngam. Apay makasasawa ka na ya. Sarampiting ka mababae. Lapdam da tarik nam, tagbaak tiga sa tayaw. No agbaak ti may sawan no dwa kada tayaw, agbaak tayo aminain. Nawatam? Ala, ingkapagawidan ang dagidya lalaki. Tano saan siyak timang papanaw kadakwada. Kat pabainak idamen. Pagsasawa kitag kakasakit. Kaya mau, Ay, ni, saan na ante? Sige, siya kung timang papanaw kadakwada. Dito'y kayo laang uneg. Manang, di mo ko may pada na iti kakaanakan ta kadataan nagbaak. Nagrigat yawan asawa na. Apay, di mo marik na dayta. anya ko mama tinariga dita, awam mo. Enjoy to, pa'y awan asawa na. Ta-free ka kanayon, awan sa usawir. May mayat mo't lang ada kapinungan. Tadaagas tilamin no parbangaon. Tal na ka mama, ninitaw. Datalastan ti agbaak. Di mon iraman nagiti kakaanakan ta nga agbaak manang. No kontra-kontraan na, kawan nam na maam kanyak, ninitaw. No matay ka, makaammo ka nga diskitar itilungon mo. Ni manang may Apay ti kunam, adalungon mo, no matay ka. Awan, tawa mo apulos urnong mo. Awan amin, pati ka nam, ultimo paggatang mo iti sabon mo, siyak amin ti mangi-provide. ala, di kan agsao manang. Sige, di kan kontraan iti anyaman nga ibagam. Rumbang lang tanusan nagapukan niya ka, masaksakit ka kumapay lang aging ka ita. Nalipatam sa matan nga agsarot kay di. Ngam pinagasan ka. Agud-gud ka pa iti, saan? Saan mo't manang? Allergy day jay, saan agudgod? Kay sumala nga. Pinagasan ka man idin. Tupol ka pa ide, ngam pinangipunang ka. Ala, bigbigak nga utang ko anaimbag anakam amin nagitakin ka, manang. Kat pagyamanak, tada ka amang tultulong kanyak. Apay nga roda kontra-kontra, anak. Saan na yun, manang? Promise. Naunag ti pampanunutan manong. Apay ka di. Pampanunutak ter aramidan niya anti kadata, diron. Italangan ay kanak ititurad nga agaram ko ma. Italang nga adda na gustok a babae. Ngam apay nga ipaidam niya anti ti pagragsakak. Kinapudno na manong. Mapampanunot ko pa'y kit din tagtalaw. Ha? Kaslaak mabagbakal iti kinaingat ni Auntie Martina. Pagbalinan na tamat akas laubing. Kat addamat tin nakam ta. Diyak kaya't ti mabakita na balasang manong. Oresyak nga ron. Wain, aklunak nga iti damo. Kaslaawan iti panunot ko ti mga sawa. Ngam itatamap mapanan ti tawan. Kasla kayat kumutin tagsimpa. Ang kasjay mo't nyante. May salaang ti solusyon iti dayta manong. Pumanaw ta dito'y balay. Tapno maaramid ta ti kay kayat ta. Papananta ko ma. Nagado ang maabangan iti sentro. Agabang taan. Kasanon nga idanti kan angkel no panawan ta idan. Napigsada pa'y. Kabailan da pa'y tibagida manong. Kan may sa, adda pensyon ni auntie. Adda busbusan da nga agkabsat. Kan di tamat agliway amang tad iti kwartada no bilang laang. Ala, panunutan ta anay bagday ta ading ko. Ta narigat yagdardar suros. Ala, sumrat ka manong. Takitaam no magustam da iti nga apartment. Medyo nalakati abang dito Tagayom ko ti akin balay. Basta ayaw. Napintas man. Kan nalawa. Un manong, dua ti kwarto na. Naglalawa ti kwarto na. Dakil samot una dito para kadata ading ko. Husto laang manong. Tano mga asawa ka. Kan makiasawa akmatan. Umanay tayo dito Anya? Sika talaga. Asawa da gusto ibagbagam. Di talaam mo amanong. Biglaan mo ti pan nakiasawa kat. Saan ang mapakpakadaan? Sa bagay mo't kat di ading ko. Wala nga ron. Agabang ta dito yan. Ang kasano ti panagpakadata kada anti. Sigurado di na ta palubusan na dyan. Awan maaramidan na. No talaga adisididotan nga agabang manong. Data ti masurot. Saan nga iso? Adan yan tiyaw.
Ibagayon ti plano yo ken kuana. Uncle, amangan mo agungot. Kat bayan nyo nga agunget Apay, kaslada na pas na kapag sasaritaan nyo at alaw. Anya to pikuyo? Manang, adda ka no ibaga dagitoy kakaanakan ta. Anya ti bagayaw? Ante, napagnumuan mi nga kabsat alumasin kami ni ti pagnaadan. Iso nga agabang kami iji sentro. Tapno saan kami amarigatan nga agkumkumyot no mapan kami agtrabaho iji sentro. Wan anti, katsapay kumata saan nga agsaksakit tinakamyo kada kami. Tauray sa balin ti pagnaadan mi, patuludan da kayo lata iti kwartayo. Ay sana mabalain. Dito'y kayo lang balay. Awan ti pumanaw. Ladingitan mi ante, ngam nakadesisyon kami. Mayat kayo man wano saan, talaga alumasin kami. Gapotadan trabaho yaw, tumangsit kayon. At dan pagpampanakil yaw. Anti, maawatan da kami kumamot. Saan Sige, pagpapanawan da kamen. Pumanaw kayo, no kastati kaya yaw. Ha? Ala, napaguran ni Auntie Uncle. Normal laeng, tikas taadjar na. Gam amok, amaawatan na kay tumot laeng. Di kayo madaragan. Ilaw-lawag kuntaw ti amin kan kuana. Noan niya ti amoy pagsayaatan niyo. Iso nga raw ti aramidon niyo kakaanakan. Limas tugda nga minan. Nakaadaldan. Kataddan na talgad at trabaho da. Iso limas tugdan. Nakasingsingpot dan tupay nga oray di adaldan. Awan na pulos ti nagbaliw kadakwarda manang. Sukiran da kon nga antida. Gaputa bakit akon. Awanin bail ko. Nalaing dalaw na yan. Ala, bay antaidan manang. Itudtan ti pagragsakan da. Iso nga ro da jak kayat ang asawa da. Tapnusan da ta panawan. Hanggang panawan na tamatlat tagayam. Ala, agrelax kan manang. Saan ko mangagsakit tinagam mo? Tamang tadlay ti sakit ti kasta. Ay, una yan nagijaya kakanakak. Apay pinanawan na tamutan. Kailiw ko lakit dina. Uray, ako na may alinawas nga umay na dito balay. Umay na takanok pasyari, no awan trabaho da. Iso ahusto ko manang. Okay, kumusta kayo ni tinobyong, Beron? Plano min ti agkasarmano. Kat inton umay abulan ko man ti panagkasarmi. Da kayo ngay. Anyamat ti plano yo itinobyam. Kastamot lang kaya't min tiyang simpa. Isa tulagan min ti kasarmi. Dumanon tayo natin. Kat, ni Auntie ngay, ayabantay. Wan no di na kayat ti umay. Nyangkel ni Nito ti ikuyog ta. Makla at lakit di day jay. Numaamuan na ti kaadat nobya kan nobyo tan manong. Wana, ngam awan maaramidan na ading. Pasensya langan niya ante no tinubngar ta ti kayat na amapasamak. Nagapwam manang, apaya kanayon ka amarabyan at sumang sangpait. Papanamaya. Ay, kwa. Ada kinasinarak ko. Ay, wan gayam ni Nitaw. Ada ka di ibagak. Oh, anya day tamanang. Apay, awanan panggap mo ang mga sawa. Apaya kasta ti damdamagam. Kan di mo kayat ang mga sawaak. Ide, angam no itakayat kun. Palubusan ka ni Nitaw. Apay ay kasta ti ibagbagam manang. Ay kwa ngamin, adda kadwak asim mangpet ngem adda di tarwar. Jak pa'y pinastrata, mabainak. Asinaw? Boyfriend ko. Anya? Mabitla ang tapastra ka, kwan. Yam amukin ka, tinobyok. Danilo, darling. Isutibag-bagakan ka kabsat ko. Ninitaw. Hello, bayaw. Ay, di nakawagan iti bayaw. Taasan kayong agasawa iti kabsat kaw. Pumanaw ka. Ninitaw anya ka kadi.
Apay kasta ka ngay. Di ka mangilawlawan manang. Kinunam nga agbaak ta. Ngam apay akas ta, tiyar aramidam. Kat ibagbagak matkan ka, mabalin mo ti mga asawa, no kaya mo. Itid kundi pa malubos ko. Ika pa ay talaklak ayuda na una yan. Sino pa nga iti mangayat kanya kiti kastoy a kinalakay kaw. Nailaw ang laili di ex ko ang nangaklon kanyak. Ay ka problemam daytan Ay sana mabalin. Noan niya titulagan, isaw ti maaramayd manang. Ala, si kaalalaki, pumanaw kan. Tadi ka kayat aparay ti kapsat kaw. Pumanaw di pumanaw. Pagan ano ka kumamot ngagbali na bayaw ngay. Jak pagtatak ko ng ti kapsat mo. Danilo, darling. Apay ngay akastamot ti ibagbagam. Pasensya kan Martina. Ngamjak kayat ni makangkang ngagitag kakasakit asarita. Nalastog day ta kapsat mo. Jak kayat ditoy. Ay mala, rumwartan diti balay. Pumanaw talaangan. Panawan ta ti kabsat ko. Makamuka no sumurot ka kanyak. Manang, di ka sumurot iti day talalakay. Sana mapagtalkan ti panagrop-ropa na. Aguli magkaman ninitaw? Awang karbo nga mamakibiyang itan niya manakayat kong aramidan. Ta sana si ka timang pakpakan kanyak. Siyak timang pakpakan kang ka. Nawatam! Pasensya kan. Ngem awan balay ko. Iso nga agabang ta. No, ada pagabang ta. Awan, ada. Basta tay sana nangina Tap na damo mabati a pensyon ko. Sige. Kasaritak ti ka nakakta agabang tayo di balay da. Libre mat ka ti panagnaid ko ijay. Ngem kababain no saan ta nga agabang ta duwata maten. Ngem sakti pang tenang iti abang ta sakti mangyawat iti kaanakak oy. Ariglado, darling. Rabiin na, maturog kayon. Ay, kwa. Ururayak ng uncle mo, balasang ko. Ay na, di yun namnamaan ti panagawid day chay nana. No narugyan na tinakiinom, makalawas ang nasurok sa agawid day chay. Anya? Apa ikas chay, aya ka na yung daramid ng uncle mo, balasang ko. Wala na, inlaklakay na ti kinaartek na. Kunak nga rod balbaliwan, tada kayon a partner na. Ngam kas laki marumat. Di yung amin ikikan iti kwarta na nana. Ay, saan mo, balasang ko? Jay lang abang may dito'y balayo itid ko kang kwana. Taiso ka no timangtid kang ka iti abang may. Ha? Anya nga abang? Kailibre mo ti panagnaidyo dito'y balay nana. Kastaya, kunana mo nga agbayad kami iti abang miditoy. Ay sus, di kay basta mamatilatan kini uncle. Tadalang langsot na day chay. Basta may papan iti kwarta, nana. Nay, Manang Martina. Naimbag man ta nakalagip ka nagawain. Kumusta kan? Apay nga, yakim mutong ka. Ay, pastra ka nakmampay ni Nito. Anyat napasamak kin kaya. Apay yakim mutong ka. Kasano, awam mo mabatbati iti pensyon ko. Puspusen nakmut dayjay ada ni Ilo. Ay wag. Ayan jay darling mo ngay. Mawanag, di na kon sinangputan. Adan sa baling asawa na. Anya? Lawlawan ko nakidandan na iti dayjay a tao. Manebrong lang arodan babae ropay. Anya? Ay, day takot nga main ta nagdarasunos ka manang. Di nakmut nga min dinengeg iday. Nakitaray kamot nga main itisan mo pa'y unay nga amo at taaw. Hala, bye-bye amon dayjay. Jakon kaya talagi punti na palabas. Ang may kawaak Apay nabaliwan ti pwesto dagiti alikaman diti balay. Kan pimintas mo diti unag. Presko iti mata, tanakadaldalos launay. Wait. Ta nagagayit ngagdalaos ni Rowena Sino Rowena?
Mabitlang manang. Rowena, umay ka kadibit dito. Rowena, Apay ala. Ni, ada magayang bisita ta. Masikog babae. saan ta bisita ni Manang? Iso ti kabsat ka ni Manang Martina. Aywan. Malagip ko jeropa na iti picture. Napimpintas magayam iti picture. Kimutong nga may Sino day ta babae ninitaw? asawa ak Manang. Aniya. Kunak mga ba? Di ka nagreklamaw. Sakbay ang nakitaray ka. Imbagam ang mga asawa ak. Saan? Kati pagyamanak. At dalat na nangayat kanyak nga orela kaya kaon. Kita masikog pa yan. Kan nagkasar kami gaya man Manang. Iso na lang tawan selebrasyon na. Aniya. Jakon nakapagkadkad iti daydagundaway, ta husto mo timbaga ti kabsat ko. Jakon pinakibiyangan ti panagdanada, tanya ngay katadaritan. Ken addan anak da. Dadakkel matan dagiti anak, dagiti kakaanakak, ket ti pagyamanak, nakatumpong da iti nasisingpet nga asawa. Ket itag may sa aklat ta diti balay ko nga pasaray sarong karandakmet dagiti kakaanakak, no kasjay nga awan trabaho da. No pay kasjay tinararamid ko iti kalabas, maragsakan naklata, para kadagiti kakaanakak, ken iti kabsat ko anala daw anang asawa. Alakastan, tigayem mo, Martina. Alagagayam di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! In your nose para iti script, tugayem yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tungkal maysa.